Ako vas je privukao ovaj hrskavi ton, znate da pravimo domaći burek sa sirom. Počinjem tako što u posudu stavim 4 čaše od 2 decilitra brašna, dodajem 1 kašičicu soli, promešam i zatim u to dodajem hladnu vodu. Vodu dodajem postepeno, u ovoj šolji imam 500 ml vode i dodajem je dok brašno svo ne upije ovu vodu. Nisam iskoristila svu vodu, bilo mi je potrebno oko 450 ml. Nakon što sve dobro promešam varjačom, nastavim da mesim sa rukom. Pošto je testo ipak bilo malo lepljivo, ja sam dodala još prstohvat brašna. Sve dobro umesim, zatim pokrijem i ostavim pola sata. Nakon pola sata ovo testo preručim na brašnom posutu podlogu, pospem sa još brašna i podelim na 4 jufkice. Svaku jufkicu oblikujem u krug i ostavim sa strane. Nakon što sve 4 jufkice oblikujem, prekriću ih kesom i pokriti nekom krpom ili stolnjakom da odstoje. Nakon pola sata na stolnjak posipam brašno i stavljam ovo testo. Njega prvo razvijamo klagijom da se onako lepo istanji, a nakon što se istanji na njega ću naneti ulje, premazat ću ga i ostavit ću opet oko 5 do 10 minuta da testo upije ulje kako bi se lakše razvlačilo. Nakon tih 10 minuta počinjem sa razvlačenjem testa. Razvlačenje testa vam je kao i pisanje. Neko će vam reći to svako može. Naravno da svako može, ali je najbitnije da imate tu praksu i da to više puta uradite kako bi svaki sljedeći put bio lakši, brži i bolji. Isto kad počinjete da pišete, vi slova pišete neuredno, ali što više pišete, ona će biti sve lepša. Tako je i sa pitom. Ne možete iz prvog puta uspeti onako kako razvijaju žene koje to rade već 20-30 godina. Meni također nije ispalo prvi put dobro, tako da nemojte da vas to obeshrabruje, samo nastavite, jednom ćete uspjeti. Što budete uporniji, sve će biti lepše. Nakon što je lepo razvučem, skidam višak, ja ne volim kad su hrskave i onako malo deblje ove ivice, i prebacim svaku stranu testa da dobijem jednu kocku. To ostavim i počinjem sa razvlačenjem drugog dela testa, to jest druge jufkice. Znači svaki put ponavljam isti postupak. Prvo ga rasklagijam, premažem uljem, ostavim i onda ga razvlačim. Postupak je svaki put isti. Kod razvlačenja testa vi ćete nakon što budete isprobali jednom, 2, 3 puta znate koji je postupak vama najlakši i kako je najlakše da vi to sami uradite. Ja recimo ne volim da dodajem ulje u samo testo zato što ga posle uljim i ne volim da mi bude baš premasno. Tako da i vi kad budete počeli da radite sa testom, da pravite pite, bureke, znaćete šta je najbolje za vas i sami ćete o tome odlučiti. Svako radi na drugačiji način i nijedan način nije ispravan i pogrešan, bitno je samo da odaberete način koji je najlakši za vas. Nastavljamo sa pripremom bureka. Onu prethodnu prvu jufkicu koju sam složila stavljam na sredinu i zatim nanosim sitan sir. Ja sam koristila domaći sitan sir, ukupno sam potrošila pola kile sitnog sira, tako što sam ga podelila na 3 dela i na svaki deo sam stavila 1/3 tog sitnog sira. Složila sam opet kao što ste vidjeli i odložila sa strane. Sada taj postupak ponavljam sve do kraja, znači imam još 3. i 4. jufkicu, nanosim sir, zatim opet zamotavam testo i odlažem ga sa strane. Znači prebacujem, ovdje mi se malo zalepilo, ali vidite da i to nije strašno, sve se može rešiti. Zamotavam ga sa svake strane da dobijem kocku, sklanjam sa strane i razmotavam narednu jufkicu. Ovdje sam znači 3. put već premazujem sa sirom, to je završni put. Sada tu 4. jufkicu prebacujem opet da napravim kao kocku. To će dati one slojeve u bureku kad ga budemo sekli. Nakon što ovo završim, slaganje bureka je gotovo. Preostaje samo da premažem tepsiju
Ja sam koristila tepsiju manjeg obima, mislim da je oko 28. Prebacujem na kontra stranu, znači ono što je bilo od dole sad je od gore u tepsiji. Premažem sa još malo ulja i pečem na 200 stepeni oko 30 do 40 minuta. Ukoliko možete, vi ipak sačekajte da se burek malo prohladi pa ga onda jedite. Ja sam ovdje ispekla prste zbog vas. Do novog recepta, ostajte zdravi i sretni.